kamu jangan we. Tuh, jangan kapok-kapok murah ya kemarin dicuil. Lah, jangan we. Ganteng dia. Bantuan win jangan mama. Kurang ajailan ya, Bu. Yuk. Ayo. Yuk. Duit yo, kayak duit. Nah, orang beli sudah kerja. Duh, boga duit liar jang kopi-kopi acan. Kemana ya nyangan duit? Aduh, duit cahaya lumayan jeng beli kopi. Sabrai. Sa. Aman teh ya nya mau dicopot teh. Aman ya. Aduh. Nah cara dia duitnya zaman aja nama. Aduh. Mang Vera dikumisan mang duit. Aduh, ya budak ngecek anak geus kumisan ya. Yang dikumah ya budak, yang dicebet ha. Budak tatuman ya kudu dicebet sukan. Iya sukan ya, kuno kieu sukan cienan bordak. Woi. Woi. Eta si Emang sok mau lari sekarang batur, lain ngeladuin. Dang. Kali tuh ngeladuin. Duit. Kasarean tadina di dieu maksa we na. Allahu Akbar. Duh, aing mah gimana teh sepi kieu. Barudak araweuri. Ya baca di baju di ranjang. Kuliah. Gaya barudak. Kayak kuliah lagi mah Are udah yang mau di mana? Ay budak na naon tadi untuk pakai celana double. Si bos kita.
bos cilik. Ini orang wae. Rek amang bos. Manggihan. Kemana? Hante euy. Ieu ngadang percaya. Dengit ya. Percaya bawa. Buka teu apal bos. Cil, si Alo jigana keur neangan ieu. Menang jatah yo. Jigana keur nanyakeun urang ya si Kemet. Celaka ieu mah nyata jatah pasti euy. Jatah naon? Balik suluh teh ha. Lain dalarang pecai. Percaya naon bos? Emang teu apal euy. Percaya naon bos? Emang teu apal Lah euy. sok kepo wae lah. Mamang sudah tuh. Atuh bos, manggi euy. Di pantuan atuh lah nangan mamang wing lah. Ayo tuh bos. Digandong. Erek lah, erek. Tinggal lihat tuh. Oh, siap bos, siap bos. Aduh, aing si bos. Enak numpak kuda euy. Betul? Betul. Bos lah. Sampai kuatir bae. Nah, udah nggak capek bos. Sok, tidur bos. Aduh. Nah, bos, coba lah sih anak tuh. Ah, Bos sekian mah ya. Sekian mah. Kadar bolong enggak kuat. Ya dah bawa sudah.